Oh, shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. It's a Pastor again, Pastor Johnson Joel. Neno la Mungu kwako leo hii vijana. Utagundua kwamba changamoto nyingi zinazoikumba ndoa leo hii. Ndoa nyingi, changamoto nyingi, sijafika bado kwenye ndoa lakini ninao ushahidi. Changamoto nyingi za ndoa leo hii vijana. Utagundua ni kwamba zinatokea kwenye financial disasters. Yaani ndoa zina changamoto ya kiuchumi. So kijana kama kijana ambaye unampenda Mungu, ambaye umeokoka unampenda Yesu, ushauri wangu kwa sasa hivi mapema. Ni kweli unampenda Yesu lakini tafuta hela pia. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. So anapozungumzia wenye nguvu azungumzie wenye nguvu misuli, anazungumzia wenye nguvu kiuchumi, wenye nguvu kwenye kifedha. So ufalme wa Mungu ambao unataka kuwakilisha wewe kijana ambaye upo kwa Yesu, basi pia tafuta pia na uchumi wa kumwakilisha Yesu wako. Usikubali kuwa maskini kama Lazaro. Ni wewe kuchagua, mbinguni unaingia kama Ibrahim tajiri au mbinguni unaingia kama Lazaro maskini. Lakini wote tunaingia mbinguni. So kijana mtu wa Mungu ambaye ni kijana, tafuta hela.